Mına 2 yıldan beri Demirge köprüsü geldiğiyle şu Aygül Eceviz, Çılavay Eceviz şu jetekte kelatkan İsfayran beyçiler ona Kırgız ulutluk kiyimler alып berебиz деп buyursa Kudayım nasip kılgan eken. Albatta sizlerden kolluğunuzlar bilen yardım bergenlerden Allah razı olsun. Formanı Kırgızistan'dan aldırdık, diktirip Boşak'tan geldi buyursa. Anan formanın alып ömür kılıştı. Daha forma poşet içine gül belekleri var. Koğumuzun töragası Daniyar özün bir iki söz söyleyip tutukta koysam gecelerimizde. Assalamualaikum. Allah'ta başlakanlar, geceler, kardeşler, tırıgılar, bağrınızlar bugün kuşlarsızlar. Bugün biz Kadamjay Koğumunun Kezekteki çoğuluşuda bugünkü gün 8 Mart Bütkü dünyadaki el aralık ayallar mayramına kuşta kaptırıp Oşu Kadamjay Koğumundagı madaniyat tarmağıda жүрген ешелерибизди туктап коелу деп ушул көйнөктөрдү анан кичине гүлбегил барды ушуга тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Урматтуу биздин касиеттүү Кадамжайдын кулундары, сиздердин бүгүнкү мына биз үчүн жашынакай биздин коомумуздагы Кадамжай коомундагы апалар үчүн, кыз келиндер үчүн майрамдык керектериңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Деп кыстарып кете турган сөз, негизи бул менин сөзүм эле. Facebook'ta ушул эмени кыргыз макалдарга киргизебиз деп мен 2 күндөн бери уктап айтып атамын. Мен жаздым эле, негизи эле бул мындай. Негизи мени дагы ушундай ак элечек кийген, жолук салынган эне төрөгөн. Ошон үчүн мен Аллага чексиз шүгүр. Ушул аял затына мен көбүрөөк мындай көңүл бөлүнсөк деген нерсе менен мен айттым эле да. Жер бетиндеги назиктик бул бир гана аял затына татыктуу. Ошол nazik nerseni barktap karmap kalı bu erkeklerge tatıktı demiş. Ошосуңарындай ушул эжелерибизди, ушул Айгүл эжебизди колдоп, ушул эмесин бийчи кыздарына жардам бергениңиздерге чоң рахмат, дагы бир жолу. Рахмат.